Ja znam i da su ga ove moje koleginice novinarke gledale ovako sa posebnom zainteresovanošću i kao žene. I on je očigledno i onako muškarac koji je zgodan, koji, ja ne znam, mislim, Isidora Bjelica govori da je on onako najpoželjniji muškarac Balkana. Njega je rat, odnosno sukobi u Kninu, zatekao na položaju zamenika komandanta za nabavku nešto pozadine, snabdevanje vojske Prištinskog korpusa. U Kninu je on imao zadatak da razdvoji zaraćene strane kao pripadnik Jugoslovenske narodne armije, što je u narodu kninskom, srpskom bio teško i loše prihvaćeno. Oni su već tad doživljavali Srbiju u Kninu i Jugoslovensku narodnu armiju kao svog protivnika. Predstavnike Kninskog korpusa na čelu sa general-majorom Ratkom Mladićem. Sa svim palim borcima za ovu našu krajinu. Istovremeno se dešava da ga nova vlast Srpske republike postavi za komandanta glavnog štaba oružanih snaga. Sad Mladić dolazi u apsolutno novu poziciju, a ja verujem još uvek nesvestan da sad on u stvari mora da brani srpski narod, da iz te pozicije bratstva, jedinstva, on sad prelazi u komandujućeg čoveka odbrane srpskog naroda od ostalih do juče bratskih naroda. Tu postoji sad nevolja oko deobe komandnih pozicija predsjednika Republike i njega. Radovan je bojem čovjek, pesnik. On sve vreme je bojem, pesnik i političar. A Ratko Mladić je ukotvljeni vojnik, disciplinovan besprekorno. Jedna od tih epizoda gde su oni različiti, a zajedno, to je odbijanje Vensovenovom plana. Radovan je pokazao spremnost ukoliko Skupština prihvati. A Mladić je na Skupštini izložio taksativno zašto na karti obeležavajući ne može da se prihvati Vensovenov plan. Ja bi želio da u ime glavnog štaba i Vojske Republike Srpske dam neka moja viđenja ove situacije. Ja bih zamolio da imate strpljenje, možda će to trajati jedno 20 minuta, ako mogu računati na toliko. Moram generala smanjiti, iako je demokratski, pošto imamo goste koji će duže diskutirati. U redu, smanjit ću. General će smanjiti na 19 minuta i ja se slažem. Ja bi, poštovane gospode, zamolio i pokazao bi jednu kartu. Ovo je rezultat nametnutog rata srpskom narodu ne samo na prostorima bivše Bosne i Hercegovine. I ovo je rezultat našega rukovodstva, našega naroda i naše vojske. Dajte sad foliju. Sve ću objasniti posle, predsjedniče. I ja kažem da je najveći uspeh njih dvojice što su izdržali tih 5 godina zajedno, dva takva Srbina kao što su oni, a da nisu jedan drugog ubili. Jer je to srpski, mislim, to je srpski. Njemu su zamerali što iz te pozicije pripadnika Jugoslovenske narodne armije nije prešao u tu generalsku srpsku vojsku. U stvari bila je u Bosni i Hercegovini jaka namera da to bude na neki način četnička vojska, po onom starom, i da se ponovo stave kokarde. Prirodno je da je Radovan na neki način to hteo, jer bi na taj način svog oca onako revalorizovao, što bi rekli. A s druge strane, Mladić je imao mnogo žešći otpor prema tome i nije hteo da stavi kokardu. Oni govorili da to mora da bude narodna vojska.
i da ne treba oživljavati sukobe među Srbima u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni. Ajde, sine, uzimaj vojsku i odmah idemo napred. Ovdje ovo treba što manje da bude tehnike ljudi. Ajde, na posao, Srbi. Ajde. Njegovog oca ubili ustaše. On je tad imao negde 3 godine, to je već posle rata, 45. 46. godine. U njegovom selu bilo je dosta četnika, ali u Bosni i Hercegovini nisu četnici bili tako strogo odeljeni od partizana kao ovde. Imali smo, kaže Ratko, jednu kravu koja nas je podizala sve vreme rata, hranila, i onda su ih tog dana, koliko ne znam njih, ali četnika, uveli su majku u staju, decu stavili okolo i zavezali joj jednu pletenicu za rog od te krave, a drugu pletenicu za stub za koji je bila krava vezana u staji, izašli i zapalili tu staju. Spasili su joj komšije koji su pritrčali, ugasili vatru i izveli je, i sad je meni Ratko rekao: i šta misliš ti, kako bih ja posle svega toga mogao da stavim kokardu? Govorimo o Mladiću, onda ja zaista nosim pre svega strašan bol. On nije više o sebi govorio lično. Mene može suditi moj narod. Da bi ostavio istiniti utisak o sebi, i što sad više ne može da govori, zato što, pre svega, zato što ga je majka zaklela i otišla sa tom zakletvom da ćutanje niko nije pobedio.